Šampionska ponuda samo vo Neptun. Ajde, do 22. januari. Neptun. Živej podobro, sekoj den. Podmačkaj se so Algasan i oslobodi go движењето. Čestitke za nerašen rezultat, ima to odlična nadpravar. Tvoj komentar? Prosto neverovatno, mislim da nadam se da je ovo prvo lekcija za nas kao ekipu, da u sportu je sve moguće, mislim moguće je izgubiti 14 razlike, 13-14 razlike i 2 dana, 3 dana kasnije ustati i uzeti bod olimpijskom prvaku i ako ne možda i jedno od najboljih, mislim sigurno je jedno od najboljih ekipa na svetu, tako da jako smo ponosni na današnji rezultat i kako smo se borili na terenu. Imaš odlična nadpravar denaska, ti trgna ili se spremaše za Francija posebno? Pa ne, naravno, mislim svaka utakmica ima svoju priču, svaka utakmica ima svoju pripremu, ja tako gledam meč i za mene pripremna, naravno za Francusku bila posebna, probao sam 6 godina tamo, znam dosta igrača i sa velikom većinom od njih smo čak i drugovi van terena, tako da hvala Bogu, uspio sam da iskoristim to. Videli smo jedna Švajcarija protiv Germanija, druga Švajcarija protiv Francija. Koja će biti protiv Makedonija? Pa nadam se da ćemo, odigrati ovako kako smo odigrali, mislim, nebitan rezultat, jednostavno ostaviti srce na teren i kao što smo danas odradili, onda ja mislim da kada se boriš i kada poštuješ svoj plan i veruješ u sebe, veruješ da možeš da pobediš, da rezultat odmah prati. Ovo je bod ostao v igra za vtorata faza. Što će znači to za posljednji nadprevar? Pa, nadamo se, navijamo za Nemce, evo sad protiv Francuske, kada budu igrali, navijamo za Makedoniju isto sad, i za njih smo, da ova grupa bude malo interesantnija, ako bi mogli, malo bodovi, da se Francuzi su već izgubili 1 bod, ako bi Nemci mogli da izgube 1 ili 2 boda, da ovo sve bude malo više interesantnije i da imamo jedno veliko finale za 2 dana.